گودار و شوپینرن رادیو آرێباز FM هەر دەریدان باش ئەز علی عومارم ئەزێ گەرەکە نوژن و چیان ژوارە پێشکەش بکەم دەدەستپێکێدا فەرمو و گرنگترین سەرنووچە. چەکدارên پێدێ گرتنە بەسەر ماڵە ئەندامێکی کۆمیتەیە هەرێمیە پارتیا دەموکراتە کوردستانە سووریا و ئەندامی سەرکردایەتیە یەکیتیا خوێندەڤان و جوانên دەموکراتی کوردستانی ڕۆژاوادا و ئەو ڕەواندن. ئەندامێکی کۆمیتەیە ناڤەندیە پارتیا دەموکراتە کوردستان سووریا دەبێژە و پێدێ تەکەس کرد و دەسەڵاتە وێ بۆ وەکالەتە و ئەگەر ڕێژێم ڤەگەرە پێدێ نکارە بێژە ناو وێ دگەل وێ کار بکە. لێ باژارێ کۆبانێ شارەداریە پێدێ باجەکە نوو لەسەر هەموو دوکاندارên کۆبانێ سەپاند ئەو نەچارکردن کۆ بەلێنامایەکە نو بۆ دوکانên خوا ji rêveberiya پێدێ وەربگرن. لێ باژارê Slêmaniyê welatiyekî Rojavayê Kurdistanê ji aliyê mirovekî xwe ve bi kêrê hate kuştin. Yekîtiya xwendevan û ciwanên Demokratîk Kurdistanê Rojava posta rêveberê karobarên Leqê Herêma Kurdistanê a endambûna komîteya cibcîkar ra destî endamekî din kir. Berdevkê hozên Erebî li deverên nekûkdar ragihand ku hêzên Iraqî xwe ji navçeyên şingaleyên sinûrî bi Sûriyê re vekşandin û milîsên Heşda Şeعبî li şûna hêzên artêşa Iraqî de man bicebûne. Serokê rejima Sûriye Bişar el-Esed bijardeyên xwe yên sereke di Sûriyê de destnîşan dike. Dem baş. Çekdarên pêdê endamekî komîteya herêmî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û endamê serkirdeyetiya yekîtiya xwendevan û ciwanên Demokratîk Kurdistanê Rojava şeva borî revand. Ji dereke taybet ji gundê Kelheyê li gundewarê Dêrka Rojavayê Kurdistanê ji rêbaz News re eşkere kir ku şeva borî demjimêr 11 şevê grupeka çekdarên pêdê ku rûyê xwe nixuman dibûn êrişî mala Diham Osman endamê komîteya herêmî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya endamê serkirdeyetiya yekîtiya xwendevan û ciwanên Demokratî Kurdistanê Rojava li gundê Kelhê kirin û ew binçav kirin û berevcihekî nedyar vebirin. Di her dem û demekê de çekdarên bi ser pêdê ve êrişî mala endam û serkirdeyên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Encumena Niştimaniya Kurdê Sûriyê dikin wan binçav dikin û tanha bi dihan serkird û alîgerên enekesê di zindanên pêdê de ne. Li ser mijara egera vegera rejimê bo navçeyên Rojavayê Kurdistanê Nûrî Brîmo endamê komîteya navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya lê dwaneke taybet de got ku pêdê daxuya kirin ku te kes kir ku desthilatê wê bi wekalete Brîmo herwiha gotî ku eger rejim vegere pêdê nikare bêje na û dê li gel rejimê kar bike. براستی وەکو ما پێشبین کری یان تەوەقع کری ku kijan rojê bê wextê münasib were rejima Esed wê dawa li hizba PYD bike ku herêmên Kurdî Rojavayê Kurdistan tekra dîsa carek dî radestî rejimê bike. Çinkî û ji ber wê jî me her tim me اعتراف nedikir bi wa sultê û me digo eva sultet emril waqia me digo eva sulta bilwekale an nizam e. Îro تصريحاتي هنا تشتكي سر عردي دبي آلاين خودي دنن سيطرة حواجز تسليم رجيم دكان منطقة نفطي تسليم دكان أما كشتك سيجنالن كو رجيم أسد فدقاري هرمي كردستان چاوا عفرين رادستي تركيا بو كوبانية وجزيرة ورادستي رجيم أسد ببن وبيدا نكانج رجيم أسد را بيجنا چنكي تسليم استلام چيبوه چنكي نختك خوي نهات ريتن ونبزورا هرمن كردي نا آزاد كريبون ونجي آزاد كريبون هرمن كردي نا آزاد كريبون هرمن كردي تسليمي بارتيا بيدا ببن بيجا پیشبین چیه و چاوا ببه رژیم اسد و وگره هرمن کردی و جارک دن وک بره و ام دبینن کو پیاده نتنه و قبول که رژیم اسد و یارمتیا رژیم اسد بکه کو جارک دن تسلیم ببه. Welatiyekî Rojavayê Kurdistanê li bajarê Slêmaniyê ji aliyê mirovekî xwe ve ji ber hin nakûkiyên malbatê rastî lê dana bikêrê hat û di encamê de jiyana xwe ji dest daye. Hin çalakvanên Kurd li ser malperên civakî balafkirin ku welatiyê Kurd yê bi navê Fadî Ehmed ku bi xwe nişteciyê bajarê Slêmaniyê yê Herêma Kurdistanê yaw ji xelkê gundê girê pirê yê Haco yê ser bi bajarokê Tirbispî veya duh li bajarê Slêmaniyê ji aliyê mirovekî xwe ve ji piştê ve rastî lê dana bikêrê hat û di encamê de jiyana xwe ji dest da.
لگوری همان چالکوانان احمد انجام نکوکیه که مالباتی ده هاتا کشتن و احمد خیزاندار بو باوی دوزاروکانه. ل بازار کوبانه شهرداریا پیده باجکنو لسر همو دکاندارن کوبانه سپاند او نچار کرن کو بلی نامه کنو آنگو رخصت کنو جبو دکانن خو جریو بریا پیده ور بگرن. جدرنا خوجهین تایبت جری باز نیوز را گوتن کو زیداباری ویکه دکاندار و بازرگانن باجر نچار کرن کو گمرکا کنو سرباری گمرکا سینوری جیبدن ریو بریا پیده. هن چالکوانان جکوبانه درباری ویکه بلاف کرن کو به وی آوایی ولاتین باجر باجا وی سیاست ددن نکو بازرگان بتنی جبرکو او جی ایدی نرخ کلوپلین خو گرانتر دکن ولاتین چار دبن بوهانه پیدوین خو بکرن. هر لکوبانه قیران سوتامنی و بنزین جی جاره کدن و گریا کوبانه و خلک کوبانه و آجوکارن وی داخوازا چاره سرکرنا وی قیرانه دکن. بهتر پیزانین دوی راپورتی ده. اوه چند روژن دیسا قیرانا مادیا بنزینه و کیمکتنا وی لباجار کوبانی درکتیا. تنه بنزین نها لی چند وزدگهی وی لکوبانی و چند دمجمیران دروژه ده پیدا دبه و او یک جی دهیلا مترسی و دلتانگی آورگرتنا بنزینه لی جم خودی اوتومبیل و ماتوران و ولاتین باجر پیدا ببه. کیمکتن و تونبون بنزینه دهیلا خلک باجر دمجمیرنا دریج لپیش بنزین خانه راوستن و دداوی ده جی یان چند لیتر بنزین وردگرن یان جی نا. و او یک جی مینا پاونکاریا ولاتیان ته هجمارتن جعالی دستهلاتداریا کوبانیه و. یک جا آجوکارن کوبانی نرازبون خود دانشاندان و گوت اوه هیامه 10 روزانه او راستی وی آستانگیه ته و ویدی او نکارن چی کاری بکن جبر تونبونا بنزینه. آجوکارکی دن نرازبون خود دا خویا کرن و گوت ام بنزینه دخوازن و بنزینه های جی جوراتیا وی خرابه و مهیوینا آلین پیوندیدار بلز چاره سریه کی جوی که شهره ببینن و ام ماتمایی دمینن ولاته کی همی بترول خیر و بیر و ام به بنزین دمینن و قیران سوتمنیه الولاته ما دردکوه. پشتی داگیرکردنا کوبانی جالی داعش و گلک جخلک کوبانی پنابری ترکیه و هریما کردستانی بون و ددما نمانا داعش ده هریما کوبانی ده جارک دن پیده دست دانی سر کوبانی و گندوارین وی لی خلک کوبانی جتر ساگرتن جالی پیده و نفگریان سرمالین خواه و پنابر مانه. جندرمین ترکیه کارکرین بیرن پترول گندوارین تربسپی گلاباران کرن. لگوری آگاهین رباز نیوز لگنده که الحسناکه یسنوری به ترکیه را جندرمین ترکیه بریا دامکه گلا آویتنا کارکرین بیرکا پترول لتوزا زیانین مروی تننه. هر لگوری آگاهین رباز کوان کارکران آلاوی خواه به جهشنا و رویانو تانها او آلاو هین لجه خمانه. هر دم و دمکه جندرمین ترکیه ایریشی کارکرو جوتیارن کول سرسینوری کار دکن دکاو کو بریا چند روژانجی ایریشی هندک جوتیارن گنده دیرونا آغه لدورا آلیان کرنه. پیش روژا کردستان سوریه هین زلال نبویو. تنها اعتراف به مافی کردان دستور سوریه ده نهاتیه کرن. تنه رجاندن خوینا جوانن کرد هفدمی کوچبری و دربدریه هین بردوامه. لورجی پرس دردکوه هوله. گلو بره کردستان سوریه بکرویا. هرگولین بهتر دوی راپورتی ده. بهتری 7 سالانه شورش سوریه لداره. هین شر و پفچون بردوامن. هین جی بشار اسد سروک سوریه لسر آستاروج آوای کردستان جی هین نپیشروج زلال بویه نجی تو اعتراف بمافی کردان دستور سوریه ده نهاتیه کرن. شر داعش برفداویه و دچه گلک نافچین دبن کنترولا اپوزیسیونا سوریه ده جدست دچن و ودگرن جیر کنترولا رژیمه و نهابتنه ادلبو هن نافچین روشلات فرات مانه کورو شاوان هین زلال نبویه و توره کفتنن اشکره برچاو نینن. جاودر دی بیژن هر لیو تفگر و ایریش و کنترل کرنا هر نافچه اکنو دی سوریه ده به هماهنگی و اره کرنو الهف کرنا روسیا و امریکای نه به هفکاری لگر ولاتین دن ین گرانتور آنکو ایران و ترکیه تینه کرن وکو نمونجی درعا کو نافچه اکا جیر چاودریا امریکا و اردونه ده بو. دی بهنوکن داویه ده امریکا جو گروپن چکدار را گوت پیشبینیا پشتوانی آمه جخوره نکن و هم بریارا خواه بستینن رژیمه جی ایریشکا برفره پیک آنین و پرانیا وان نافچین لجیر کنترولا اپوزیسیونه دی ناف ده درگه هکی سینوری و گراندن لجیر کنترولا خواه. جبوروش آوای کردستانه تاوی کو بشک مزن لجیر کنترولا پیاده و چکدارن وینه لهین
جێگیری و ئارامی بجه نەبووە. ئافرین نەها دەستێ تورکیەدەیە و ناوچەیەن باب و گوندەوارن وێ لەژێر دەستێ تورکیە و گروپên مرتەلا فەراتێدەنە. ji bo Kubanê cizîrê û navçeyên diniyên Rojhilatî Feratê pêşeroj û biryar li ser lihevkirin û rêkeftinên di navbera Amerîka û Tirkiye jî ji aliyekî ve û Amerîka û Rûsya ji aliyekî din ve maye. Ji bo min bicû gundewarên wê Tirkiye û Amerîka li ser nexşeriyekê lihevkirine û di demek nêzik de wê çekdarên YPG ji wê navçeyê werin derxistin. Li cizîrê jî ev e demeke behsa vegera rejêmê têk kirin û peyedê jî hemû al û wêne û sloganên xwe ji nava bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê hilanîn û mîdyaya bi ser rejêmê ve dibêje ew yek birêkeftin li gel rejêmê ye û rejêm xwe ji bo vegerê amade dike. Çavdêr jî dibêje eger rejêm vegeriya wate bi razîbûna Amerîkayê ye an ku Amerîka û Rûsya li hev kirine û duê demê de dîsan Rojavayê Kurdistanê vedgere xala jêr sifir ji ber ku koçberî û derbiderî û penaberî rû dide û bi hezaran ciwanên Kurd hatin şehîd kirin û dawiyê de wekû ku tiştek rû nedaye û hemî ber avêtî bibe ew jî ji ber siyaset û kiryarên peyedê yên tek alî ku xwe kire alavek di destê rejêm, Êran, Rûsya û hevpeymaniya navdewletî bê ku tu gerentiyan beramberî wan qurbaniyan werbigire. Di çarçoveya vêliv û tevger û nezelaliyê de welatiyên Rojavayê Kurdistanê di metirsiyekê derbarî pêşerojê de dijîn û li benda zelalkirina rewşê ne. Yekîtiya xwendevan û ciwanên Demokratîk Kurdistanê Rojava posta rêveberê karobarên Leqê Herêma Kurdistanê a endambûna komîteya cibcîkar radestî endamekî dîkir. Bi amadebûna endamên Komîteya Leqê Herêma Kurdistanê ya Yekîtiya xwendevan û ciwanên Demokratîk Kurdistanê Rojava roja duşemê erkê bi rêveberê karê berpirsaretiya Leq ji Mervan Badînî berpirsê berê radestî Ahmed Mihemed Emîn hate kirin. Li gorî daxuyaniyekê dirûpela Yekîtiya xwendevan û ciwan Demokratîk Kurdistanê Rojava de ku ji aliyê xwe ve Emîn spasiya hemû hevalên xwe endamên Yekîtiya xwendevan û ciwanan kir ji sekreterê wê ta bi endamên ofîsa serpeyetiyê û endamên komîteya cibcîkar kiriye bo balpiştiya wan a kodanê de birêvebirina karobarên Leqê Herêma Kurdistanê de endabûnê de li komîte cibcîkar de. Mizahem li Hewêt berdevkê hozên Erebî li deverên nakokdar ragihand ku hêzên Iraqî xwe ji navçeyên Şingalê yên Sinûrî bi Sûriyê re vekşandin û milîsên Heşda Şeعبî li şûna hêzên artêşa Iraqî li heman deverê bicîbûne û goçî ku armancên Îranê li paşguyekê hene. Bêhtir pêzanîn di vê raportê de. ارتشا عراقی دورن خوین سینوری به سوریه را دستی حشد شعبی دکه ده دخوانی که روزنامه‌وانی ده بدفک برنامه هوزن عربی لدورن جه ناکوکیه مزاحم الحویت راگهاند که هوزن عراقی و جنافچین شنگالین سینوری به سوریه وکشاند و ملیسن حشد شعبی لشونه هوزن ارتشا عراقی لهمان دوره بجهبویه اردوی درباره ده الحویت بدفک برنامه هوزن عربی لدوره گوت را دست کرنا عراقی جه دورن سینوری به سوریه را جبو حشد شعبی ارمان جن ایرانی لپاشویه که هيا أما جاكر كوالات أمريكا قدارة لسرلفو تبقرا كل دفري تشيد بهيا الشيخ مزاحم الحويت هروها دهمان داخوانية داش كركر كفرمان جه فرقيا نهان يا بسر ارتشا عراقي و يا كول روجاوي شنغال دمينن هات كو خواج دفري وكشينن برف سينوري دفرا كركوكي حتى كوليوايا 15 يا بسر ميليسن حشد شعبي لجهوي بجيب با اشكركر كو ارمان جوي تدبير او كو اف دفرك استراتيجيكا جلوفو تبقرا ايراني وريا شاندنا الاوين لشكري و چقدارن ايراني جبونا بخاكا سوريا جبر بيكه فرمان جالي ولات ايراني و هات استاندن كو حشد شعبي لسر سينور عراقي بسوريا را بجيب بن سربار كر كوان ولات امريكاي درباري ويكه اقدار كرنا لشنغالي بيديو بككي ادعاء افاكرنا ريفبريه كخو سرد كرن و بريفبرنا وين افچيه بشتي ارتشا عراقي درباس بو دروبروبون و تناكوكيد نافراوي و ارتشا عراقي دروندان و بزلالي راگهاندن كو اركيوان لشنغالي بداوي هات جبرويه كي او خوفك شينن و بهزاران جه چكدارن وي دفلي حشد شعبي عراقي بون لی باجار قامشلوی روجاوای کردستان یکیتیا نویسکارن کردستان سوریه ایرو پیشنگه که خو بو امزکرنا هجمارک پرتوکان لدردخه و دی سی روژان بردوان بکه.
یەکیتیا نویسکارên Kurdistana Sûriya bin sernava gotina çalak zadê azadiye ya ve xwendineke giştî derbarê pêşengeha xwe ya îmzekirina hejmarek pirtûkan berî çend rojan belav kirbû û got ku ew ê pêşengeha xwe îro li ofîsa xwe ya li cadeya peymangeha Hanza ya li bajarê Qamiş li Rojavayê Kurdistanê dest pê kew dê ta 3 rojan berdewam bike. Yekîtiya nivîskaran di vexwendina xwe de got ku wê ahenga îmzekirina pirtûkên taybet bi yekîtiya nivîskarên Kurdistana Sûriya di her 3 rojan de ji demjimêr 11 sibehê ta di 2 nîvro her wiha ji 6 ta 9 êvarî dê berdewam bike. Hin malperên bi ser rejima Sûriye ve belavkirin ku serokê rejima Sûriye Beşar el Esed bi jardeyên xwe yên sereke di Sûriye de destnîşan kiriye û hûrguliyên bêhtir em ê di vê raportê de bibînin. Piştî civîna xwe bi diplomatkarên Wezareta Derveyên welatê xwe serokê rejima Sûriye Beşar el Esed bi jardeyên xwe yên sereke li Sûriye destnîşan kir. Li gorî gorûpela serokatiyê belav kiriye, got Esed dubare avakirina Sûriye yek ji bijardeyên xwe yên sereke dibîne. Her wiha berdewamî şerê terorê de heta azadkirina hemû xaka Sûriye ji dagîrkeran. Serokê rejima Sûriye Beşar el Esed her wiha diyar kir ku ji bijardeyên serekeyên wî guhertina biryar û yasayan got li gorî qonax û demên bê bin. Her wiha rêgirî li gendaliyê û bihêzkirina danûstandinê di navbera Sûriyan de û vegera penaberan û aktîvkirina proseya siyasî ya got hindek welatên Rojavayî û li ser serê wan Amerîka têk dabûn. Avaxaftinên Beşar el Esed tên li gel çalakbûnek siyasî Rûsî ji bo guhiştin ji bo çareseriyekê û damezrandina komîteke destûrî bi serpiriştiya netewên yekgirtî her wiha li darxistina hilbijartinên perlemanî û serokatî li Sûriyê. Hevdemî vêyekê jî Esed ragihand gorêkeftin li ser astên niştîmanî wê alîkar be di biryarên siyasî de û ev rêkeftin bi tenê biriya guftûgo û danûstandinê de tê. Ev bijardeyên got Beşar el Esed behsê dike tê di demekê de got artêşa rejîma Sûriye serkeftinên mezin bi dest dixe û piraniya Sûriye niha kontrol kiriye. Goberiya çend rojan jî deverên mezin ji gundewarên Dereyê kontrol kir. Ev e 2 heftîne rejîma Esed bi piştevaniya Rûsya êrişî grûpên opozisyonê li Dereyê dike. Pişt re geştin rêkeftinekê tê de grûpên opozisyonê îmze kirin got deverê radestî hikûmeta Sûriye bikin. Rejima Sûriye berê xwedayê li hevhatinê bi opozisyona Sûriye re dawêneyekê bigihîne cîhanê got ew giringiyê dide gelê Sûriye û nerîna wan. Lê herdem ev rêkeftin û li hevhatin tên piştî got rejîma Sûriye bajar û bajarokên Sûriye dorpêç û tûbaran dike. Lewma xelkê deverê neçar dibûn got rêkeftinan bi rejîmê re îmze bikin. Di nûçeyeke herêmî de ku ew welat herdem bandorê li deverê dike. Recep Tayyip Erdogan bi fermî careke din serokê Komarê nû yê Tirkiye. Recep Tayyip Erdogan di merasîmekê de li Parlamentoya Tirkiye bi fermî wekû Serokkomarê nû yê Tirkî careke din sûnda yasayî xwar. Merasîma fermî ya sûndxwarina yasayî ya Serokkomarê nû yê Tirkiye li Parlamentoya Tirkiye roja duşemê birêve çû. Li gorî medyaya Tirkiye merasîmeka taybet bi beşdariya serokwezîr û nûnerên 28 welatên biyanî jî birêve çû. Di hilbijartinên 24 hezarana îsal de Erdogan birêjeya 52.56 deng bi dest xist bûn. Godar û şopînerên me hêja berî em nûçeyên xwe bi dawî bînin, dubare em ê ser nûçeyan bi bîra we bînin. Çekdarên PYD girtine bi ser mala endamekî Komîteya Herêmiya Partiya Demokrata Kurdistana Sûriye û endamê serkirdeyetiya Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratîk Kurdistanê Rojava û ew revandin. Endamekî Komîteya Navendiya Partiya Demokrata Kurdistana Sûriye dibêje ku PYD tekez kir ku ew di silateke wekalet e. Lê bajarê Kobanê şaredariya PYD baceka nû li ser hemû dukandarên Kobanê sepand ew neçar kirin ku bilênameyeke nû bo dukanên xwe rêveberiya PYD werbigirin. Li bajarê Slêmaniyê welatiyekî Rojavayê Kurdistanê ji aliyê mirovekî xwe ve bi kêrê hate kuştin. Yekîtiya Xwendevanên û Ciwanên Demokratîk Kurdistanê Rojava posta rêveberê karobarên Leqê Herêma Kurdistanê a endambûna Komîteya Cibcîkar radestî endamekî dîkir. Berdevkê hozên Erebî lê deverên nakûkîdar ragihand ku hêzên Iraqî xweşnavçeyên şingaleyên sunûrî ber bi Sûriye ve vekşandin û milîsên Heşda Şabî li şûna hêzên artêşa Iraqê li heman deverê cîbûne.
سەرۆکی رێژاما سووریە بەشار لە ئەسەد بژاردەیەن خوا یەن سەرەکە دە سووریەدا دەست نیشان دەکە. هەر شاد و بەختەوەر بن.